Waba ukunda ibirori bya ruhago, waba ushaka gushimisha abawe muri iyi weekend, reka nguhitiremo Stade Kamina mu bisi bya Huye, maze uzaze wirebera imikino y'umupira w'amaguru mu bafite ubumuga anti football. Ngwino tumanukane mu majyepfo y'u Rwanda, wirebera ibihangange by'amakipe bihangamurana. Ngaya amakipe mwakunze yagarutse mu bagabo: Nyarugenge, Musanze, Rubavu, Huye, Nyamasheke, Muhanga, Gatsibo, Nyabihu, Kicukiro, Karongi, Bubari n'abategarugori, Musanze, Nyarugenge, Nyanza, Ngoma. Ni kuri uyu wa gatandatu tariki ya 12 z'ukwezi kwa 10 ndetse no ku cyumweru tariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 2024 guhera saa 3 za mu gitondo. Muze dushyigikire shampiyona y'abafite ubumuga mu mupira w'amaguru, barashoboye, muze twiyogereza amaso. Iyi mikino mukazayikurikira hamwe na Ukumbuye TV.